Dongli, good morning. Ning Schneider na thumna kita da sirot lakan ho koi da das hang sadlan thum rak mi bang jena ukro FC win ari ga shalam ga chung ni de le ari program hi ba the small ceremony mane ka ithumna sia sa la ga ha ko mai ha ga da na thum so mi jining jang ha ga da jena phe ga ka phok se da sala ke jena ukro FC win ram ni ari shi na program hi sat ba bai mix bai issue we executive director Great Han Pujam now and welcome address Adam Kukunyaon. Ada ini ko how formal sa hai program lum nim ni. Tai na kina Ukraine FC inam sa thai san na. Itu we objective through football community ni sa la yong with to be excited football ka ang hin ba sok bai ni realize sa with outside the football we environment ka sok with number 1 economic sustainability mlega sampai amna jeda itu mereka shop micro level ni ada grassroots level itu semua social complex ada itu aji ada success apa ni tapi kan step isi kuidak lagi jaram akhir lem deh metem zuring lem deh jenak mengam atung ni lah itu mau kini juga ada John ni kini outside the field inside the field yang John itu aji ki company sana he club kedai mule kedai ni compare sama it's a small achievement ke itu mui bang he haklah hai achievement nak itu mui bisa leh dah salam nim leh ke itu mui planning he the step achievement satu kaya ni aji ada rasio data win dari ये नहीं तुम revenue generate सब हुई ये नहीं तुम academy ही run सारा कुछ planning दा सब कुछ गाजी हिली शुरू कुछ गई या हक नहीं मांगना कोई लगा तुम शुरू नहीं कहीं ये तुम collective इसी UKFC management team सा UKFC हुई board members सा लगा यारा शुरू साने द humouring बाहे ये तुम हुई मांग लिम्बे तंगायम द community री club उनका है खरीद में community हिली service भी नहीं नहीं जाओ द आज हुई Christmas हिली तांजा ही चाहूँ लगा इतुंगा हिली लॉन सांगाई हिली याखों विसोक भी समंग लगा निम्सा लगा community री आज passenger भी service में समंग इधर हिपिंग ली ला extension सो इतुंगी लॉन सांगाई इधर चुई cleaning द सांग सांगे नाउ द ला आज इतुंगा यो step कोई गई इतुं अरे ममसा ला after few years hakkamai step kushapra itum jone ga ji Itu tak apa isi atang athan hang kai thara informal sarkan sadak le sau kita sanata manau se kusang itu me aju phegar kui bai bai jaina ribbon cutting he me SDO amai ngam re ung lu thina masami rang daga isi me langtang pastor langtang punjam baptist church pastor ne reverend Purikan Chang ana sui hai miao ne biasa se rekomendaya besar khwa bra no yaw no bing le pro na na ning chuk sang mi da Ukru Hili football club da atumna semga ga hai club pro na na hop pok thang we na mathang raisang hak sang sak da hina rara da clay nui topping kala aju tangkur mi yurwe jaga ga sada semga ga hai football club pro na na so mi da clay psycho resan koi laga nalining sie aju chimik sola club now hina pro no we mangali yaru we sepa sa khangai ning chang da kala jililang da club hi sustain sa khwai wi bang da muchuk laga Ukru Imphal taxi loan sa gi da clay psycho rihili la pro ho na we look am sanda sumi khwai sia ka sa ni kala aju hi da da ho phok thang yu na ho bok da khana we na dang da pro ho na we mangali ya release sepa ka sa hi na kharin sa da kala pro ho ju we lungli pro ho na ok tu is nal balan mot lag la somi da club hilia pong ka chung kha ina matai ka sang saruno gari singi da kle kala gari singi da kle ping psycho ruli no we sok mi da sumi da ro na li chikat ka haya kari ping ne kala na li sia sa la ga ho phok ka haya ro na we sok mi bo la ga ho
bok ka haya piping ne gi ning khulum ji sang mi da athum wi phai pang mi khna mathing ga sak mi lo ga veng ga sak mi lo o ga thi wi kula shi ga bai accident da ga bai kala jili lang da ga nang sam ga bai kya khwe na pro na ma kar mi da hi na mi ga chung khwi wang so khmi nga sang sak mi lo kala jili lang da club hili le da kle atum sai ko ru wang la apong ga chung kha na kan khna rum ga sang matai ga sang nga sang sak mi lo ara pro va rivra ukru fc we dexi hi noi mali nali thar ga gade nang so da noi ta sok mi ta sumi ga vai itum ning dang khmi approach christo english asa da ko ne amen Ich schneide ning dong la ken se ha sa sang mi khai ju wang ara va itum we kyash ga bai mai ngam reng lu thui SDO and ribbon cutting the time how no kala masa jaw reng ga na na tu akhni ha sa he ra kala shi Adang dialogue and issue executive director for FC nala kama tuiri la introduce ka sali le itum na there itum we along hili aro hili port wen da ka thada I le da le aro athum we along le la issue port thami da le main functionary spring la sang da le tre trak bin pha jene athum itum thada zan lage na wat sala la dang athum active salage itum athang idi amai mina itum shongri yor kari la thalabe na da shi thada visa earn sa ko ga 40 lakh la dangan jine beyond my expectation da visa hi ida da sambang phuye athum wat ka sa pang shabai na ne ajim dalage na kari hi free service simi sho hi mi gi jine then now in foreign Ukraine in farther in foreign Ukraine hili ada town of mang the han bai runu kala driver we shakaza pagaza many sabai runu dala in the thada deal maker issue executive director li and over sake so much so this thank you so much Kini rang rum tak le ya na tum sai ko ru le ning shi dialogue na tum media friends atum na atam gi da tum le okroli le tak le ya sai ko program le sai ko atum na dom mi da cover sa mi da sa da le wang le ra ning shi ali di iwi so da i tao ro len ra jang da le STO jingai da ra ka ring phai ning shi iwi yao kom man ai da da sia sa me re ring ga pha Dara Kari service coming Sarano. And he dialogue of spiritual wagon of Yaukom Yasami Hai Lang the Killer. Kaitum that itum Kari launching Sasada, Ripan he itum Kagnumse. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I, Ngamre Unglui Tui, STO Video LM, hereby launch this Okrur Winger Taxi Traverse on this day, the 24th December 2024. ning schneide idin issue shongen na ari lekshi pangra na khasa ngai ye Idi. nali Cha. Fire. kita club ite Listen.